都报完了？刚通过。新的编码出来了？才更新过。才更新过。报表出来了？我叫于云平，在塔城经营着一家以西安市果蔬出口为主的外贸企业。通过巴克图口岸，将中国的西安市果蔬送入了中亚和欧洲的餐桌。这是发哪的大蒜？运到这是那个走俄罗斯的大蒜，马上装好了，装完以后发车了。就发车了。我公司离巴克图口岸仅8公里，口岸到哈萨克斯坦最近的城镇巴克特镇也只有8公里，但在2013年之前，这16公里的，仅通关时间要好多天。10年前出货就是靠运气，通关手续顺利，平均也得花个2-3天才能通关。经常货拉到了口岸，通知临时闭关了，只能等。特别是2010年，巴克图口岸1年有半年都在闭关，有时候多达40-50辆车同时遭遇闭关。为了减少损失，只能把车开回来，绕道去较远的阿拉山口、吉姆乃、霍尔果斯口岸。通关难、通关慢，不仅仅是我们一家的痛处。那时候我就像祥林嫂一样，逢人就说，写了无数封信报告递交各个部门，去各地开会，也积极地反映这个情况。终于在2013年，巴克图口岸成立全国首个农产品快速通关的绿色通道，过去的难题迎刃而解，通关时间一下子缩短到了2个小时。这意味着中国的果蔬上午装车，下午就能到达哈萨克斯坦的超市，1天之内就能到达中亚的餐桌。10年前每年出货大概才2-3万吨，现在可以达到17万吨。俄罗斯的5大连锁超市、哈萨克斯坦、阿塞拜疆的超市都有我们的果蔬。现在我们几个都专职负责报关，报关手续大部分在线上就能办好。对农产品来说，时效性很重要；对于生意人来说，品质就是金钱。我们建立了溯源制，以数字编码追溯每箱的货物信息，打上我们商标的果蔬，在中亚商超里，每箱就可以比别人多卖1个美元，凭的就是我们质量过硬。我在这儿种蔬菜10几年了，跟易总也合作了10几年，经过了公司的规范化种植管理，还有溯源制，在他们的那个包装箱上面有我们的身份证号，可以查出来我们这个蔬菜是从哪儿来的，产地是哪儿的，1年的产量20-30吨，收入10几万。10年来，我们出口的中国果蔬翻了几番，国门打开，站在时代的浪潮上，我们做生意的视野也越来越广。现在也在进口中亚的优质油料，
建立起了一个色拉油加工厂。这是我们从哈萨克斯坦进口的葵花籽，我们一年进口是在10万吨，年产量是3万吨色拉油。因为我们现在塔城有这个相关的税收减免政策，所以在我们本地开了很多家像我们这样的原料加工厂。我是21年毕业就在这里工作，主要负责是巡线质检。我觉得能在加盟科找到工作也是一个很不错的选择。Мен есімім Берік, Қытай-Қазақстан арасындағы мына Бақты бекетінде жүк тасымалдаушы болып жұмыс істеймін. Бұрындар аптасына 1-ақ рет кіретінбіз, қазір аптасына 2-3 реттен кіреміз. Жарты сағатта құжаттарды дайындайды, ешқандай бөгеліс жоқ. Бір жол, бір белдеу Қазақстан-Қытай арасындағы сауда-саттық қарқынды дамуда. Я водитель из Казахстана. Занимаемся грузоперевозками вот с Китая. Сказали, хорошие груза здесь. Возим на Казахстан. Ну, на права-то выучился давно, вот, и решил сесть на дальнобой. Да, 1-2 дня и уезжаем. Я Мамырбаев Арай Жанатович, проживаю в Республике Казахстан, город Усть-Каменогорск. В течение уже 5 лет мы сотрудничаем с вами, чему я очень доволен. За это время успел приобрести себе новую квартиру, автомашину. Благодаря вашему сотрудничеству я очень рад. На сегодняшний момент это уже есть такое выражение, как «один пояс, один путь». 国与国的交往，其实很大程度上在于民与民的相亲相近。一条边境线上的绿色通道，让我们的生活走向了幸福的坦途。